Kauno so mama kachkiang kachay dan kak beliau kubena sa masan me memor sa masan me pin I kachin masan ni me right kan koros me tiar banan kan maur in kapese ay jungalat Amy sang don pay o ona chay kan taulay kita chay dan bena so chikmau si coach yes nagachimyatan lang o sabda sa katungak Komwi sa uchikan ranwach kwekis Komwi sa kalangan ka magumya coach men magkachkachwa sa koros coach men magmangi me koros coach men magkakayang me koros sa bachota mo main coach kalangan po ni second Komwi main sam ubena wach main coach kalangan sa kapingge me painir kachin mangi kachin laud sa nga sa painki main coach ir magachin buyay kachata ir mangi plan and kapayata kaiten kawela sa kasamo nga nang sarawien mawya sombadak main coach kalangan nan kulakwach and kachin tatok and kachin sair maur and kachin main coach kalangan kuprom men pweda main coach kalangan en Komwi chay tungal maur main coach so chay kak so chay koyak ay likilik unsak amin ang limang main coach kalangan kabinggi ang Komwi ay so mau kasach main coach kalangan imay tang Komwi ay maur main coach kum tatawang kanituan kuprom kum men dengan la kum men sansal nan mekoros lumaran at KAUN wat sang Komoriyas Jesus Christ amen amen and amen kalangan in bleu kasam kasalelye main ko uyak ray kabayu yen kapila yang bacho nan tubuson waywach when ka kabesa sa when masen kalangan ki yang koros me beposer sa when masen sa ngayon in chapio lalatomach inin kaping gemelen maurun kumain mapulapulkan me plata and kasigar kita maran KAUN-O sarawien mahsanih makchayban namenan ki aban namenan kin bil kichay Kataimen, angkichain so mau kapinggi yang kumain mapulapulkan nanciyang katete KAUN-O. I karapewach magkachay kapikipinggita pagkachay len uya tibison tatok ong saban men coach ong KAUN-O. Ranwach tami men watong kachay ranwach ay purpose in pacho of the pachay ang ranwach mainly men kakailain. Mainly men yaten kakailaka emen kachay. Achay chungal wasan watawat kan bachosang nan yaten Aiseia paisek silu irachichikeu lel demau apo men watakata sang demau kota demau kota len payu kicha sang ko dilet silu okay irachichikilma masani Dehr Masak iban ieiang iban bangala way kan unsep pweki yen kauweiukala pweki ay non kasamwan kanuk o pweki ay bakong o pweki ay waon kanuk. Rajikjikeo. Israel, kauna magachin kapikuhkada mahsanih. Dehr Masak, iban doareiukala, ekerkinuhkehr mwaromwen-nei kowe. Niyom ban kotehwei pihl lalakan, iban ieiang apwalakan sohte ban kakihruhkala, ban keidwei nan kisiniei sohte ban masak-pwe. Mapalakan sohte ban kauweiukala. Pwe ngehi KAUN-O me Koht sarawien en Israel son kamau. Iban bangalaisip pwe yen kapikuhkala. Iban bangala sultan o seba. Amen. Kamelela isumi watwatak chay kamelela KAUN-O Dehr Masak ranwach. Oralap me men pachawan tong child mahsanih men en kakakaila kay ranwach regay kan bagabay Dehr Masak KAUN-O tan ieiang KAUN-O ino kiti me ban kachin ieiang Dehr Masak imen watak wasakay me ban bilkak sa wasayuk nan Aiseia paisek kayo irachikchikaisak me kaskosaya puksaraw yaw tawat ko wasa chocho katkatete ta kongkongawa ki panapanawi kaya menemen kachaylen Dehr Masak masak me ieiang chichiin posot Masak me ban kareng acha ban sohte kapayata ta kupren kochong acha maur ning samba. Dan Aiseia paisek kayo irachikchikaisak mahsanih kumail Dehr Masak. Pwe ieiang kumail Dehr pergemekoch pwe ngehi me amail coach. Iban kin kakela kay kumail o sawasay kumail. Iban kin apwali kumail o taray kumail na. Amen.
Coach kachin kapren bakte ba Dehr Masak iban ieiang. Dehr Masak iban ieiang. Nandu kaisak. Ira chika isak tuaw. Nandu kaisak ira chika isak tuaw. Bil mahsanih yang child kasambalin tama karatak chay so chana na masak. Tak chay so chana na pay kasal te lose ta child koporobor. Nandu kaisak ira chika isak tuaw. Mahsanih kumailan ese pway kiyang kumail manaman. Kumailan ese pway kiyang kumail manaman. Pway kumailan kak sok pon snake kan o pon scorpion kan o peweti mun chichio o sohte mekoch pahn kowe kumaila. Amen. Coachman kagalagay child and kachaman kiyang child is child. Tami kesambal kechan kak prala chamanta is kecha. Chamanta is kecha na Genesis mahsanih. Chamanta me yi megachin uyay kechata. Saroga teteng chay nan Genesis nan ran kayu len nan ran kalimao ay suma coach kachin yata sa pal magkapikpengkan ekan masen a me coach up kan porta. Karasabe masen yata no apwal kapareta chuka masen set kapareta mam anan Genesis area sa kuno ay suma bang kachin yata komunyo ngayon ay yimna puksaraw mahsanih peni mahsanih kechail wiyada ramas mahsanih peni weki mahsanih peni o kechail ko sang ren Koht. Amen. Kechail ko sang ren Koht saraw mahsanih anak kechail wiyada ramas raseng kechail raban an ke mana kakaun manen men pirkan men karabkan o manen nan setkan. Manaman iman bleu kachaman kiyang child na coach niya agachin uyay child ta ekakiyang child manaman and peweti agachin mahsanih na nirayo may watagan ng gawan na lukay sa tuwaw mahsanih na ekakiyang child manaman and peweti mun chichio o snake kan o scorpion kan child and sok poray mahsanih me pwede manaman na ekakiyang child o rasocha kak and kanadagay child. Amen. May bleu ka prayang Dehr Masak dikay coach. Dehr Masak lagi coach. So cha kita so cha pacha wan sa oni rare tama ko. Kach te pacha la ran watch. Song tama kam kamasaku. Song tama ka punot ki. Song ta ka punot ki te sola tato ka punot ko nong serite mela ka punot ko baba nono te ka te lusang te ka punot ki ambo te ka seiwala te tama ka punot ka ran watch. Te tama ka masak. Imen bleu ka chaman ki yang child tama so ko sa iya. Mahsanih tami masakong imapwayang yan. Karta iyay kabagap naranwach ka pa ang bilata. Kaya likay coach o kaparapor ki i. Pwede kita magchagwat na ka na Aiseia. Imempleo ka pray chala na Aiseia. Wasa magchawat-wat na karanwach. Pwede ki Aiseia. Uya po kyo magasampal. Pwede ki it's very comforting. Uya po kan sana mawi o kansan mau child na nang song napal apwal bag child milala ipu coach pil kasampal pwede so sick child. It's a very personal message. Bleu ka prela kayo chaple watak na Aiseia tay saksidu kayo kasampal ta na Israel KAUN-O magachin kapikuhkada. Imen kayan peninta KAUN-O magachin kapikuhkada. Na coach mawiyay bata awo coach na mangi amaw peni mahsanih nan chamaya sa tuwa chikay sa kayotan ngay chen na mangi plan kanong amaw planan kapeta kay ten kawela apkachiyang koporobor nan ran makukoto mo wasa cha mahsanih Israel KAUN-O magachin kapikuhkada mahsanih kan Dehr Masak KAUN nan markikan Yesa pal mahsanih ang komyo ngay ranwatch ka Dehr Masak. Tama kamlalan men katete yung Dehr Masak. Pagita tawla mahsanih pwede ban doareiukala. Pwede kachinin no kitin ban doareiukala. Kanana wewe ka coach pa ko. Kanana wewe ka coach makapikuhkada. Kanana wewe ka coach pa ko ki karpa na doareiukala. Magchild watak nan yata yung rachik kayo. Mahsanih na ikarpa na kauweiukala o kauriyela ni song sidu magareta. Tane pwede yung non kasampal. Kariyaw tane pwede yung non plakong. Akasidu mahsanih pwede yung non wong kuno. Makaun nan markikan. Kasampal kuno.
I karpena doareiukala o doareiukala. E dosanta ponsang siluet. Pwede ya kasampal kan komwi pwede ya non pakongcha o pwede e won kan kacha. Memblewa prelak chapralan rachik yadan mahsanih bakchan Dehr Masak Dehr doareiukala o tane ikinakar kan kumain mwaromwen-nei. Okay, he knows our name. Esse te mangi etacha. O balasang tane nei kowe. Komuyo ngehi sa men Koht. Komgak tachawan ngehi sa men Koht. Kicha sa men Koht. Na kicha sa men Koht. Autana ban doareiukala. Eban lirorogan kicha. Eban sinsilei kicha. Eban kachkita chana. Eban kowei kicha. Pweki kichai sa men Koht. Kusara masan na lebso se ora chik tayo. Mahsanih mon samba sa iting chika pagpagta. Pihl kata. Pakan huyala nei te sapan me. Niyan ban min yang Christ. Kupran ko sangat chen inchabi mon sai chen me ko chiu mie mon samba sai chen mie mon chuga sai mie mon nanlanga sai mie set sai chen mie mon sohte mon sai chen me ko chiu puerta. Sara mahsanih me pihl kata ro pihl dieta ni karapeyo men saban man kan kchala karta ka Dehr Masak pwede coach ye coach men lap nakchaban wewe is coach chaban kakliki o Dehr Masak. Mahsanih me mangi maracha o peni ka chin mahsanih me nei kowe na rachikriya me men yadan met imen yadan last yang kcha na rachikriya mahsanih niyon ban kotehwei pihl lalakan iban ieiang o mapalakan sohte pahn kakihruhkala nan lokayan wayo imen wata ka lokayan wayo kisyata no pisechiksang nature lokayan don page nan lokayan wayo mahsanih me Nando kayan wayo mahsanih ang kichaman pihl water when we cross over the water. Iban watak lo kayan wayo. And when thou pass through the waters, when thou pass through the waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Okay. Pleo ka pratong China rachikriyaotan. Yung tang kotehwei pihl wogmen pihl kabang so kasaratan. Kosayama kasochukap and katupelu tite kakihruhkala. Tepinan pilla. Kosayama pihl o murit pilla. Then sochukap katupelu katu kakihruhkala. Pagkita mahsanih neban ieiang. Mempleo ka prela ta Aiseia sa kayo isa ko mahsanih. Neban kun kulata. Dapat tatawagin hindi meo when kol kachata karatak chan Dehr Masak. Tanang isang lokayan waya may kasampal ko tatawagin na lokaya when we answer wasach ni chay sarang pamberetan niyon pahn esyenta makapan wewe if makapan esyenta makapan then when you walk through ainso makapan len etan answer Aiseia magaban koche pihl te pilla pa sohte pahn kakihruhkala o ni Aiseia magabil pahn keidwei nan kisiniei tene kay sohte pahn mwasingkihla nan sarawien katagin kichay kasampalin imen sayr klang picture Aiseia me alupon seto Aiseia me pahn kirla lugorla Kauno pagkatasanginan yata no seto Epil tuwa chuka muyong chukan mo itan chan kirla. So chuwa ko sa pihl ta sa kapal ta makalalalang apo men kotehwei Dehr Masak liki Koht. Akaban liki Koht aban sohte. No hitier men agachin sohte. Banang isang ako siya kisiniei. Bakchaka prela chamantan nan Daniel bukan Daniel. Aiseia me atan manakap silimen sa trak masakap netko. Iray koskos lang ng kisiniei o kusara mahsanih me
Ang so mera koskilong rin ang kisiniei irais chorongala armas magasi rai longko merongala ay irais chorongala o sara mahsanih na so men nan markyo mahsanih eklangata mia emen bebliye yang rai wasa nakachaman kiyang gija teblew men kakalagavya chalamalam so chicken ran watch wat chalga masakan gak sorala te so ga borboran gak sorala so chicken ran watch sangayo kana na chamchaman nega chininogiti bebilen nan kisiniei ebanye yang gija I cochen sa pon memasa. Eri makachaman nan ya Daniel to sa magchabos ko siya nan Daniel sidu. E ko siya so na social page yang tama ng markyo ko sa neti sara mahsanih re kalautela melin de kala ile bisinya bamba isu. Nan memoraj re ka bagabay. Kauno so chino giti magchashman na lang kapan. Peni mahsanih so na iso kuno e mahsanih in this world, you will face tribulation. Jaban lalang kapan atan take out kaporapor pwede keidwei dia. Eri main so kewe ki nan memory so lang igak chako siya ngehi nan memory so lang check al shono as kapan kan main ban raseng pihl nagakotre the execution aplena so you make feel like it's just too much. Mechnu dan laud masak makawewe kisiniei ang so mebang kamasikayangu it's ekerkinuhkala depada punya uraya child eken metak miet it's too painful imen kateteu imen bleu chakasyaman ke komwi tama bukan Daniel ko siya child may rai sohte me coach dan sohte pahn kisiniei ang so marapito isang nanya ate no kisiniei Pagkita Kauno ka ieiang rai. Eka chininogita na ni bro isak sidura chichikinamao. Iso chapan mo isang iso chapan dagat keidwei. Riyay kan bagabay sangan kisiniei ta, sangan pillapta, sangan kapalta magamimila na so chicken ranwich. I kamelele may yang kit pacho so chicken ranwich po imen kakayla kay Komwi imen kachaman kiyang Komwi. Nega chininogiti nan pillap me kan ledledu mamuman kailay men cheno men kapikuhkala maga pepeyang ta maga pepeyang so chicken ran watch betuache maga kan pepeyang bukan kakpak ta kisiniei na kamasukala lalom ta kamasukala outway say kamasukala amlamalam ran watch ay men katete yang Komwi na Kauno gani yang Komwi e mahsanih na kisiniei watch so chatan kamasukayukala Pagkita, nagkaprek chala na lungkay sa kaysak tuwa. Pwede mahsanih, kukumsa pwede man kan manaman. Ekachkiyang manaman and peweti. Komwi, pan peweti che, nakamuyala sa pwede man Koht. O yay kupran Koht, kumuyan muyala sa pwede man. Yang manambang muyala sa pwede man, nagkaprek chala na napsasew tayo. E mahsanih, mon samba sa ikong chawiyawita, ipilungkatar, keidwei nei keidwei sa pwede yang bang mini yang Christ ikiyong makabang mini yang dagot mini yang ta chen saro ka teten chen ay so ni sak limau ma memen meso tatana pai ta chen ten ranchu kayo meso tatana sorry sak limau ka prende na ngai machukan waino aku main na ranchu kan rayu meso tatang kalapo kan puputisa mengelaw puputisa makachashban bachen so chacha relationship on coach manage no pillab magtaban coach dan yada no kakihruhkala o kisiniei magtaban lelengan mawaj kajaban maskala makawiyala sa pulmen Koht kamay dan pilata yay kupure keidwei yay kupure kecangala sa pwede peni ka chin masanan karyawan pichesidu tuwa e mahsanih iso chukan papandin ka paya tayo no kan apga kan ka chin kupur kana nga ma pwede men kecay dan ka kuwakstang na tayo ya swat kan wakaitan kupure emenche en salangana akoros enan gemor sohte riyay kan bagabay kupran Koht komuyanan gemor sohte komuyan Dehr Masak
Ananong mangi tabacawan na kauno ka chinuyaya sa pan mapuko, niya kachkitor sa pan mayeroso, pan komorla komyongay. Sa pan mawiya-wiya, tatame ka chinwiyaw, at losan tapon, karapes silu, magtayo kipanan na rachiktayo. Pwede yanong kasampan kan komwi, pwede yanong pagong komwi, o pwede yanong kan komwi. Naka yang rong lech buring sawas in ran watch the so chicken ran watch the so chili pilipil nan damage ay nan katete yang komwi makomya mas kasampal men komwiya aramas men magoch pakong o sapal men dimdo ka sansan nan rom de ma walu en masani en so makomyo ngay mi chenanti daga chin bogun ka chala tama komyo ngay anano buya labalan me goch laud de labalan kabay pwe yu magoch ka chinwiya on komyongay tamak chakoneng ya kamelele ime sensalen kachay chemakoneng chanwaya tama romwa ay sakriyaw masani riyay ko pwe rap kan sa pwedman goch kalangan on kachay pwe pianon lapala sa pwedman goch kalangan utan so chamen wiyawi ichemakoneng masani chamoy talaga luwara chaka and we ala may raw na mamor, na sarawi, na kaparan kupran ko. Pwede yay sawan kauta na yung kachin kuportaran. Amen. So sa akin kaya, kapag apiyo na pain na ibuya, naka yang rong-rong akas miminan masak, ikiyong, naka panisela iskot, Ispapa manage, naka chinuya yukata na pain masani meo. Uyayukata, ima uyayukata, Aiseia tom o nakawa, akaban kak, sola miminan masak, akaban kak likidaw kapawaki. Menditeng chaka baga watch na pain ngay uyanan, no fambe bayo, pito tuwaisak wali. O irawatch na, irongata na kare ngay may teng pilata Pilipil watch ko sana sone way sakriyaw na nasani eriso po kay makasamo po sonna apach keng ray pungon na naman uyana sa uyana serial watch itiarata man ikupran watch en sapon man kan gichay ime pene a Pilipilo watch may teng komuyong ngayon pilata erjech tubiyate yamaman ang bawo yana sapon man watch Pokan sola miminan masak, kan kakihruhkala, ime sone way sakriyaw masani yang kachay. Irain kan kasamo o poson, ime kachiyang rain pungon nananay. Kung kasamo cheeses na mo so chicken run watch, pokan mo yan kakuyala na sapalime o sola mamor kanasak. Chay rubena o kabagap kan di den kachay, kabagap watch uyaki payna. May goch, kalanganan Komwi. Ikabingki ang Komwi, sa umasan, may ronger. Pungomelan, nabalaw din ang so, kan mamor kan masak. Aranwa ikabingki ang Komwi. Tamay rongerong, na kumgachin pilata, and komoriela. Kung bangalaway kan, kukumayan ka komoriela. Pwede nagkarapang watch. Pwede yung non kasamban kaniya, pwede yung non pagongya, o pwede yung non ngon kaniya. Pain kung magkachin masani, magkachin buyayeta. Kung magkachin inogiti magkambantoraya. Kung magkachin inogiti may watch kalangan. Na kung mangi kung wese ete, o ngay sa panmang. Run watch, kachotong momoy. Pwede kung magkachin mangi ang yetipikan koros. May chama-chaman, may bilmanokala. Orang watch yatay Pilipil in kasamoy komay kachlong nanay maur nanay maungyong uyalay KAUN-O ay son kamaur uyakin yelang aramas magum kachin kupurti yan uyala numaran Jesus. Amen. Kalanganan kupur karos so imen blew kaprayan Dehr Masak likikot pwede at bakonguk at kasambuan kuno o wan kuno numaran Jesus. Kalangan o bochen kabayata and then chay korosye. Amen.